May Nikhat Times of Mizoram News Commentary ngai thatu te chibai. Manipur Chief Minister Y Chanchinthar chuan April ni sari Tonglau bi Bisnupur district a naupang pani thi nakha popular government du lo tu te thilti ani ti in Langthabal Assembly Constituency Imphal West district a asoi. Chanchinthar chuan Manipur Chief Minister ni atum ngai lo thule hetiang dinhmun lua tura campaign anei lo zia asoya kachunga mo phurna nga ania kalwa tamai ani ati kumsang ni som ni pathum October ni som thum pakhata thita more SDPO chingtham Ananda Kumar Singh thina thua mo phur tu jinga telve ot khothang baite chu National Investigation Agency NIA chuan Nimin Khan an mana more tengno palmi ani April Khatir Khan kamgin thang gang tepo man alo ni to bok he thubua hi March sang ni som ni pali Khan NIA chuan case anla a tlangmi telaka chuan NIA te hi anche chakhle Meitei lam ero an chui thadu lo hle a Deputy Chief Minister te kan nei ve boka helam hi ngai ven ve ta se tlangmi te chau NIA in an man thei hi a thalo tak zetani April ni som pakwa tangkhul naga ten kuki khwa mulam le songphel te an beiwang khan security force te chu songphel khwa an oma ma se anom na mun hian ti atitama Manipur Christian te hian sa khwana an palju ta hle nia ngai na alian hle Saimin len baite PhD scholar chuan hemi chungchang hi aron ziaka songphel kuki khwa te chuan an ma ni veng tu Central Security Force te chu biak ina anom tirani ome thutikani ngat chuan alutuk deu chuan alang tangkhul ten thupuar poleng anvor dar nge ti kan chiang lova thudik berpo hriat a har hle engpo ni se mishing himna apoimo a veng tu sipai tepo an hlua du sakan phu ma se biak in sa khomun te hi za thiama tha a biak in chunga variety program kan man du dan te thleng hian Christian te khosak du dan hi athiang zau ta tul mai Biren Singh audio clip chungchanga Supreme Court thupek tharber April ni som thum Nimin Khan India Ramadan rorel na sangber Supreme Court chuan Manipur Chief Minister Hlui N Biren Singh audio clip chungchanga thupek asiama May ni thum sang ni som ni pathum Manipur Buaina ne na inzom na nei niangai Biren Singh audio voice record chu forensic test nain mithiam ten anen dikle donani India Rama audio voice and digna thaber National Forensic Sciences University Gujarat chuan ko thupek angin Biren Singh audio voice clip nia soi hi ain dikanga azir chiana be chan hian Supreme Court chuan he thubuai hi arem donani Kuki Organization for Human Rights Trust Kohur chuan advocates Prasan Busan le Seril D Souza mangin Supreme Court a Biren Singh audio chungchang hi thubuai anlo thelu to a kumsang ni som ni pathum mai ni thum buaina kha Biren Singh ro man na ni in he audio clip hian afin fi ani chuwangin Meitei kuki buaina le mi jani som ruklai thina mo phurtu chu khati laya Chief Minister Biren Singh ani ti in Supreme Court a an khinga Supreme Court vilna hnuaya endik an phutani Central Forensic Science Laboratory CFSL Guwahati chuan aendik masabera ma se audio le Biren Singh o hi athumunem ti an soi thailova chumhnua Supreme Court chuan kumsang ni som ni panga August thla khan audio tape hi endik le turin forensic lab Gandhinagar Gujarat atilea ma se National Forensic Sciences University Gujarat po chuan audio tape chu edit ani pialama khoidang lamani a enfia hleithei ani loti in Supreme Court an thrilani November ni thum sang ni som ni panga khan thubuai ngai tua tu Justice Sanjay Kumar le Justice Alok Arade chuan Kohur ukil Prasan Busan hriata forensic report chu an chiara andu chuan channa peturin an hriat tirbokani Kohur le anukil Prasan Busan lunga oi thailo achan chu private laboratory pakhat truth lab chuan he audio hi anlo endik ve a Biren Singh o ne 9 mil thlapa 93% matching a omani anti Prasan Busan chuan court ma private lab rintlak ani zia asoya judge te chuan National Forensic Sciences Laboratory po atra a India Rama rintlak ber ani thu an soi Prasan Busan chuan NFSL chu sarkar enkol ani angin rural lai sarkar thulun ani atilea Manipur Sarkar ayo Solicitor General Tushar Mehta chuan
NFSL mewin report asiam chu keini lo soi boy tura lowe ti in athlop thu asoyani December ni som panga khan Supreme Court chuan forensic test tura audio clip a full pelova du nalai chau lorani hian ngai tua ati thui ti in comment asiama sarkar thunai tu te chu zotin engwanga minute som nga paruk Gujarat National Forensic Science University ya endik tura thontel lo nge in ni ti in azot lawyer Prasan Busan po chuan audio clip affidavit a file zongjong endik tura thon ani lo thu asoi ve boka ko chuan hetiang hian hun kan khoral donem ni audio clip hi engzat nge aom atia Prasan Busan chuan avain minute som nga paruk vel ni in minute som li pariat vel kan thelu ta adang minute riat te hi chu a record tu hriat thei ani awangin anun natan a hlo om thei awangin pektel ani lo ati tun hai khan Prasan Busan chuan audio clip hi darkar ni IRA ani thu asoile poka court chuan National Forensic Sciences University chu audio hi siam chop ani MT chuingai lova audio le Biren Singh o ain milem ti endik turin a hriat tirani Prasan Busan chuan audio clip darkar ni le minute som thum paruk chu pen drive a dani in original device atanga lak ani angin original copy angangai ani chuwangin hei hi NFSU endik tura pek ani ang ati ko thupek ang chuan NFSU hian audio record zongjong hi mi pakhat o ani em belsa aumem ti danglama omem ti endik turin ati ani Manipur le Central Sarkar ayeding Additional Solicitor General Aishwarya Bati chuan Forensic University hian audio endiknan cholkar rukvel hun amamo don atia June thatop lama forensic report hi mu beisai ani Forensic University Gujarat hian eng report po siam se tuntumbak hichu Biren Singh audio hi endik ani to kherlowang chuwangin tun hun hi Biren Singh audio tape chungchanga hun poimo ber ani mek Manipur Buaina chhuitu inquiry commission kha alaomem mai ni thum sang ni som ni pathumatanga chiarin Manipur Buaina chuan kumthum hmel amu trap to buai tirlam ai khan tharum tho na tam to lo ma se kumsang ni som ni paruka Manipur dinhmun hi akhir ta hle jok nin alang nagale kukikara Buaina awma then khatin naga anni lo tangkhulan ni tin thliarran tum viau ma ila buai zolaya Mizo ni kandu ziate kha inril non kan ngai om lowe chutiang bokin tangkhul le naga kara kaini ho hem thlak hian omzia anei thuilo khopang Manipur Buaina chui chiang turin India Sarkar chuan Commission of Inquiry chu June nili sang ni som ni pathum khan adina Guwahati High Court Chief Justice Louis Ajay Lamba chuan hovin member pani Himanshu Shekhar Das retired IAS le Aloka Prabhakar retired IPS te an oma meeting masaber an nei atanga chiarin tharuk chung India Sarkar report an thelu turani ma se kumni IRA hun an la to a kumthum atlin lona thlakhat lek anita India Sarkar chuan tumnga ngot hun apo seisak to a December sang ni som ni pathum September sang ni som ni pali December sang ni som ni pali May sang ni som ni pangale December ni som paruk sang ni som ni panga ate khan report thelu na hun tura po seisak zela May ni som ni sang ni som ni paruk ma report an thelu angai to ani tun tum chu report an pe thei to tura kan be sei heti lai hian February ni som ni pariat khan Chairman Justice Ajay Lamba chu Inquiry Commission atangin abang tathuta Supreme Court Judge Justice Louis Balbir Singh Chauhan chuan March ni khatatang khan Chairman mo phurna alata ani Justice Ajay Lamba banchan hi hriat ani lova Sarkar hian report hi dongdu lovin Inquiry Commission chu report thelu lo turati in antram hi apo sei sakta zel nia rin thei ani hei hi Ajay Lamba hian aning ta dewa akal san tamai ni in angai thei Inquiry Commission tram hi anpo sei sakle ani ngat chuan he kan rin thu soi hi adik ti natluk ani thayang Commission din tir khan comment kan lo siam to a Inquiry Commission te hi sarkar dinglai thlirna tinghet tu tura mai phi faina ani fowa Justice Ajay Lamba banchan hi sarkar du ang report siam tura nor ani wangte po ani ve theibok Buaya tanga kumthum nuwa Inquiry Commission report kan hudona anga hlel omrualin beiseina asang lo hem khopa
BJP sarkar hian Manipur Assembly election ma chu report hi an pho chuak du po kan ding hlei love